Well, this is easy. Rwyf i, Rhun ap Iorwerth, yn datgan ac yn cadarnhau yn ddifrifol, yn ddiffiant ac yn ddidwyll y gwasanaethodd ei fawrhydi y Brenin Charles y Trydydd gydag iawnder a didwylledd yn swydd Prif Weinidog Cymru. Prynhawn da I chi I gyd. This is not just a change of administration, but a wholesale change of approach. A government for all the people of Wales, answerable only to the people of Wales. Guided only and always by what's best for Wales and its communities. I know that the team standing alongside me here are as impatient as I am to get on with the work. The era of new leadership for Wales starts today. Diolch yn fawr iawn I chi gyd.